I have finished my work. ስርሐይ ወዲየ. I have done the job. ስራሕ ወዲየ ኣሎ. ሓደ ነገር ተፈጺሙ ምህላው ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ወይ ኣብታ ንዛረበላና ሰዓት ተፈጺሙ ምህላው ወይ ተዳልዩ ምህላው ንምግላጽ እንጥቀመሉ ቴንስ present perfect ይበሃል. present perfect ብዙሕ ግዜ የጋገና ስለዘሎ ሕጂ ብዝተኻለ መጠን ስትራክቸር ናቱ ብኸመይ ስትራክቸር ወይ እንታይ ዓይነት ስትራክቸር ኣሎ ብኸመይ ኮንስትራክት ንገብሮ ሰንተንስ ከምኡውን ኣብ ምንታይ እንጥቀመሉ ፋንክሽን ናቱ እንታይ ዝብል ኢና መጀመርያ ግን ሓበሬታ ኣለኒ ሃብታብ ኣካዳሚ ነቶም ብስሩዕ ኣብ ትምህርቲ ኣስም ክትመሃሩ ዘይትኽእሉ ካብ level 1 ስጋዕ level 6 ኣብ ነፍሲ ወከፍ level ካብ lesson 1 ስጋዕ lesson 40 1 2 3 ና ስሩዕ ትምህርቲ ዝህብ ቪድዮታት ዳይሎ ኣብዚ ኣባላት ንምዃን ከዓ ካብ 2 ስጋዕ $6 ወርሓዊ ብምኽፋል ኣብ ጎንታ ሰብስክራይብ ዝብል ጆይንት ብላላ ንዓ ምጽቃጥ ኣብኣ ዝወሃብ ሓበሬታ ብምክታል ኣባላት ክኮኑ ትኽእሉ ሕጂ ናብ ትምህርትና present perfect structure كل ጊዜ present perfect tense በverb have ይስራሕ have ወይ has ወይ had ዘይብሉ present perfect ያለን ስለዚህ ኣብ structure positive ኣብቲ positive statement subject ዝተቀስና ድሕ subject ወይ has ወይ have ኣሎ ግድነት has ወይ have ከከም ኩነታት ናይ subject ማለት እዩ ድሕሪኡ verb 3 ማለት play played played past participle ንብሎ ወይ ከዓ verb 3 ንብሎ write የናምነት write wrote written ተሳልሰይት ያ verb 3 write verb 1 እዩ wrote verb 2 እዩ written verb 3 ስለዚህ ኩሉ ሻዕ perfect tense እታ verb 3 ንጥቀም ኣብ ዝኾነ ኩነታት okay ስለዚህ present perfect subject plus has or have plus verb 3 has or have ብኸመይ ንፈልዮም ዝብል ሕቶ ኣገዳሲ ኮይኑ I ኢልና have ከም ንብል has ንጥቀመሉ ግን ንሳልሳይ ኣካል ምዃኑ he ወይ she ጥራሕ ትኮይኑ ስለዚህ I have finished they have finished he ወይ she he ተልና ምሳና ዘይ ለሰማት ሳልሳይ ኣካል she ተልናውን ከም እሳ he ንሱ እዚአን ክኾና ከለዋ ኣክንደ have has ንጥቀም ስለዚህ ሓዲን ካብ ዜን ንሕምጥቀም verb 3 ግን ኩሉ ግዜ ይቀየርን okay ስለዚህ has or have plus verb 3 ጌርና structure ንገብር let's see an example I have eaten breakfast have plus verb 3 ናይ eat verb 3 eaten you eat verb 1 you ate verb 2 past tense ማለት እዩ حلوف verb 3 ها eaten eat ate eaten I have eaten breakfast ወይ has ወይ have ዝበልና ሕጂ ንምንጻር ኣክንደ I እዚኣ he ተትኸውን ንሱ ወይ she ወይ it ቶም ሳልሳይ ኣካል ነው ማለት ሳልሳይ ኣካል እትዛረብ ዘሎ ዘይኮነ እትሰምዕ ዘሎ ዘይኮነ ካብ ክልቲኦም ወጻእ ካልእ ሰብ ክትጠቕሰሉ ማለት he ንሱ she ንሳ እዚአን ክኾና ከለዋ ኣክንደ have has ትኸውን ስለዚህ I have eaten he እዚኣ has ምዃነት ማለት he has eaten she ትኾይና ከም she has eaten breakfast this is a structure in the positive form of the positive structure እዚ ይመስል ኔጌቲቭ ንምግባሩ ኣብ perfect tense ቀሊል እዩ ምክንያቱ present perfect tense helping verb ኣለዎ تا ቀንድ verb ትበሃል eaten እያ ሕጂ ክልተ verb እንድሕር ኣሎ main verb ኩሉ ግዜ ሓደ ስለዝኾነ ቀቅድምታ main verb ዘሎ helping verb እዩ verb have ክኸውን ይኽእል verb do ክኸውን ይኽእል ወይ is are ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ modals ዝኾነ ቅድምታ main verb ዘሎ ዓይነት verb helping verb እዩ ስለዚ ኔጌቲቭ ንስርሑ do ኣይድለና is ኣይድለና already ኣለና helping verb ነታ ኣብኣ ዘላ helping verb not ሙሳኽ ጥራሕ ስለዚ I have eaten breakfast ተነራ ኣብዚኣ not ሙሳኽ I have not eaten breakfast we can easily make it negative let's see here subject plus has or have plus not ta not way ድሕሪ has way ድሕሪ have يتمጽ among ta helping verb and main verb verb 3 ድሕሪ ስለዚ among verb 3 among way has way have not ሙሳኽ simply negative ገብሮ ስለዚ he has not seen that movie ነታ ፊልም ኣይረኣያን እዛ ኖት ተጠፊያስ ፖዚቲቭ ትሆን ማለት ኔጌቲቭ ኖት ከሆን ኖት ሙሳኺ ኖት ካ ድሕሪ has ወይ ድሕሪ have ተኣቱ ስለዚ he has not seen that movie ነታ movie ወይ ነታ ፊልም ኣይረኣያን okay question ናብ ሕቶ ንምቕያኸ similar ወላ ሕቶ ቀሊል ኣብ present perfect ነቲ main statement ትርጉሙን ኣጠቓሙን እዩ ዝኸበረ ነገር ንዑ እንዲት ተክሬና ናብ ሕቶ ንምቕያርካ ነታ has ኣክንዲ ኖት ንስኻላ ንቕድሚት ነምፃ ስለዚ ኣክንዲ ብሳብጀክት ንጀምር has we have ab ቅድሚ subject ምጽና ሕቶ ትኸውን እዚ ኣብ ነዚያ ንርኢ have you ever traveled abroad have you aknd you have ኣብዚ ነበረት ንቅድሚት ምጽና ናብ ሕቶ ንቕራ have you ever traveled abroad ንወጻኢ
كيتكا وي تزاركالو تفلت لذي have كابوتات عيلة أب كلمة sentence كلمة subject لا مسيا حطه يهون structurally إزي مثل حجي تقوم حد بحده أمنتاي نتكمل زمن ناي present perfect تقمتات أمنتاي كونتات نتكمل زبل كنرينا كدامي to talk about experience مات دتموكر كياد فتن كان نجار تفلتو نجار مات بحب شو سخونة فتين كياد نجار experience بحب سلازي without mentioning the exact time the exact time مع استمالي بقت مال yesterday last week last Monday or this morning زبل جزء خيط قاسكا بحب شو التنجار experience جر كان فلت كل معمد هون كمع استع بزي جلس أبيوركاس رأي خيال ويفتين كان فلت جلس كلها present perfect كان نابنت She has tried sushi before. She has tried sushi before. Sushi حدا عند مقبيو. Sushi استعماته تفلتها ويفتيناته تفلتها. أنت رأيلو جزء خيط أسه. فتيناته تفلت. تعماته خم مقبي كم تفلت أمبر مع سنة قني ولا قد مع سنة تكون خلي ولا قد مع سنة ولا بولعة. Okay. Have you ever tried sushi? Sushi تعم كيف تفلته تحيتها? Yes. She has tried. فتيناته. مع سنة قلزني نزخ أنا. Without exact time in our economy, talking about experience without mentioning the time. One key task now. Yesterday, تنبلغن present perfect tense كمينا. حلوف نتصور بيجي لهونه simple past tense. كلاي to describe change over time. هذا نجر كابجين دا تغيير وين دا عبي وين دا ناس يخيتليو نزي كتصال لهونه لوت نمغلاسكا present perfect tense. أبزنا أمنت he has become more confident. He has become more confident لأن هذا سب قدم confident خمسين مرة حجيجن كابتن نورو confidence ندوس خير من الله. Okay trend نمجلس نقول حلا هذي trend مات كمي نبي جلس خير على هذا النجار ولا وقتها تخينوا دوس خير الله ب present perfect كنجلس على مات لذي to describe change over time مسكزي زمت سلولوتي أم مجلس confidence زين برسب حجيجن confident نخونه مسو أم مجلس present perfect كم he has become more confident كوينو حجي ندوس خمس لوي لو تغيروا نمبر قال actions that started in the past and continue in the present or up to the present كلمة زنات سري سقع حجي صوت زلوا حجي ستيل يغسل مهلا ويا مسا خمس غسل أيحبرنا present perfect كابقلا وان جميل سقع حجي مالك يا ابن نرامو قال توصل أمنات نقبرينا We have lived in this city for 5 years. We have lived in this city for 5 years. We have lived in Kampala for 5 years. يعني أب كامبالا حمش تعمل غيرنا. سقى حج مالك. حج ستيل أو مهلاونا يحبرني. كاب كل ما حمش تعمل جميلنا سقى حج أو مهلاونا. نابنت أب كامبالا خلوه حيث نحرسه. I have lived in Kampala for 5 years. تهله سقى حج حمش تعمل غيرنا. لو مشيت كاب كامبالا خلص غالي. ستيل غلط الله ما تقول. وين أب كامبالا خلوه زي كونه. كاب كامبالا تبقيسه. كندا مش أتفهم منه. أب إيربورت نكانت حيث نسب. Where have you been? I have lived in Kampala for 5 years. أب كامبالا حمش تعمل كذا. حجي قنوت يلا خون خيش لذي كاب قال أوان جميلو سقع حجي خيز أنها. نوح باقي تفهم فلاي ب present perfect قال شو. رابعي to talk about recent events that affect the present. أب كرابا أوان تفسمه تأكشن تفسميه. تسعبين ناتوجن يزارب الناتليو وزعت تسعبين يزارب تلينا وي بتستفسم أكشن كان مش عادي أو مش هموندي المرحي ناتو وتصيد تقيسنا هزار كناها present perfect كم. نابنت I have just finished my assignment. هجي هذا بونبل هذا ولا assignment وي homework هي وداها television كيتري تيلو okay جيشو أنيو تبون هر كلام مشيت مسيو ما television كريتس يهودو hey what are you doing تيلو I have finished my homework ودي homework هي that's why هجي نصحوينه television الله قدم قرر جبان سجيره هجي كم زودت رح نقرنا له مع سوديو بنصرف فلتني كأكن ميوقندا وديو خان هاد محمشلا ويون كلام تخينو بو متي عرب وديون خان خلي جن حجي سلازوده ناس أمهانو يحبرالو مستناي حجي خونات أتحجي زاد الله لذي حتى أبنت كوس خلا يعني تبجح جيات الدناجر حارسة أما أدزنه ده حارسة كيركا جزء أسوس بالكا أما أدزنيهم نقدم بالتلكا help yourself oh I have eaten بلي حجي كابقول له بقول لك المساعدي كل ما تساعدي ولا قبل 4 ساعات كون هذي جن كل 4 ساعات للبرع حج ستيل أيام الله وحج خبلا خمديرني
كاب بليان لالي صغيبه ذل تركم الله بليعوش لازم مصح حجي خم يبلع يحبرنا I have eaten بليع صيلكم عينت نقر ስለዚህ تاكشن كم ساعات ولا قبل وراح خون خلي بزعه توصي تذاب كلها كل شيء present perfect نتقام ስለዚህ يعني انت basic functions ناي present perfect ابزغزل فخالق تنسكاد مثل have a nice time. Thank you very much. Don't forget to subscribe, share and like.